Bella, my island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its rain-kissed village. Itasil sin morar at Raul. Masibig kong tunin ang mertiar program ka Kausischakl. Ngayon kibdilo ni Eli lagi mga rasil program ko mga siya presidenta okay ka gid na itasil. Ako das ng klol tanga kimeri gid Raul kita bil ordinary ko blide. E beto ka question gid la dia kal ring sa presidente. Mga dire kal beto at swel gid lo ay sa other belaw ni lamok bedele de rakal. Lo unto be rakal mentir gid. Arong mo namo ede rak, mandar a year and a half, but it's okay. Arong ko kung lamo ede. Mang agi om tera ka mama rogo abet yal bla mal welcome ri. Om tera gid rogo welcome ri. Ang klol tanga kamera TMC president ruk mas mayor. Kita amle oil lomda sul wasing ngari ate memra vek lerung edel buil ko adu. Hindi akabalmenta ko dangilil. Gi observe ka ang operador nga loob lang baligi. Makarumul tra dong lel tiang ama ay krel belaw lo si krolel to to ka makat mokli gel tial. Lal bangalit. Maktingon merise bay gumda sul wasing club gol bam kora open ra. A statement regaul mortigal ok ka ma me ka mamal mu ang ramra karma milgel girem. Mang waigel the double all mga mokli nga ramong kada we go as informal as possible. Masuma niya question ko ma'am, ikaw mo ito, please, hindi mo kaya ko ma'am, please, bas. Wilo daw sa akong merigidor ako, yung manumila ng ma'am, afternoon, makmodasi olyo mo na president. Malungil ni Tasil, sila ko Raido, Mr. Wilte. Kita kotro lang, ang rablo lang boto sa siya ibudur, reklay, rubugul belaw, pilong, ebi reklay, masil belaw. President of Senate Hokon sa Baules, marugol senators, Speaker of House Sabino Anastasio, marugol delegates, governors, electors, marbek la other belaw. Ngarablura ngayangan mura hocharigi. Kada mal diregal al ususir tigel ngaray krablu belaw. Luk mari atte lil luk mamagad ran al tutaw. Ya dilungile por ay dong edik introduce ra atara ubangi kanne. Ahora ves el deal, bolsa la cámara o gadi masya singiri, ada ngar ekre abdul bela la tim dangalin digi dangal bela te atal dangalin. Oise. Inga nga oya ola irairik, inga nga ngalgia del inga amna la kwam, el mata terra kal ngala kwam el adra newsra a PDN elang ediregan lo tal timing le communications director, Governor Calvo. Oise. Oy. Edriga urera tora midiara kwam agi wase ukna mo time be musu kuma marbelaw. Gadam lani tigin me ukon sergi dara tora communication or officer of president. Mal brenga sulel ora sa selte al wase abela osperi wal seluk me ngosugir. Iro klshera igel blal subra ikra blal help pergi dara ukure redeleng. Iro kita amdangil wase sera dunga akampact. Leungila tora akampact kada wase teal. Teal el moral ngalgeda mo. Teal moral ma moral ikra blal beladi moral. Nasa daw sing klol brim sa mga ngawal basen terang lagi dalam lamluk kalmo. In fact, minister tutula mal lagi ngaragat state visit. Yung ay sirgi daw say. Di sila government in the last since 2020. And kaya dala rule dart terang lagi ngara government. Amla resign and look kalmo rablo rambe. E se dekal include ra ang private sector. In fact, say the report of graduate school amla estimate was 8,000 lamran. They expect to reach 10,000 by 2024. Sector impact rin. Kada yung mesra rada el ngara
المسمار نامو بتقرا روم ناس دو سيكي درا بلا مران بو اكستينكت مستر ويلت من كلو تترلا هذا مصر تيل كلول براد ناريم تيل بالواد هذا سي رايجل اسيد الميتوغل السبيسي بالواد ما نرجع اموس الكرا بلو امرال السمرير تيل بالواد لي ناريا تي الري ناريس ناريل لا تشيفر سير امريكان دريم دي غرور تمر ميشيغان موسيقى امريكان دريم سيكيدا amal urung ule damang kadam namu la ule to kadam di durur tringi di sergotem le obrad el bangaria to ora covid nasa de wase el chinche kada se covid am namor ule ada na kadam la vaccinated kadam ra sula adar belau ersel seral top de tingina doctor Roberts ma doctor Quartey ma doctor Yano ya ada mal di invertir no mai oborte di na kada forcer ti akpner adra kwam mam nomrin Buru lagi rogul asep ma auru osmi. Asep lagi ra presenter FSM ma ase. Nakamal bigi krisel to ko bidak mo madri ki moru sur rogul. Ela ta albangan il bring up trade mung. You know bring asula dio, bring asula adar belar sel kal tarreng arti ase you know ti albangan le rogul. Podru lagi ngarale. Kadru mas ke mri su imade bru lagi rogul oru adoru lel segit. El protector gi ngar bitar gi mo ise. Kada ngadi bring asula dio sara بالواد اللونيل بلو كلبوغ البلو ما يقالوك كنال تنات المريكي كده تقال كده من مسؤولية تقال سأليت نور أمريكا لا اللي كده لو تجي درا كيرس أكت ما كروس أكت من you know كدوغرام لو تجي بالدوسو and but ما ديك كلو البنغلاد التوريستا كدولورة masih urgum di elali reta تغير كده دي aku dura sali dara Taiwan ase ya mergot tial gobi da kasi lo bertemu mo open rablu let's move on FSM ko mesti tim nang aro koy mergol merat timla open ela endra lugen mo aro koy ablu abal ma mo di timla realize lo ase tial atti de mal suad ndi me makpulona ase da Taiwan ase ndi tiga diri ngara 7 days quarantine mundira kan bani turista me ada dara siaban mo to ko diri ke mo koktiro me se ada Korea adriga albangan lo ase agim garang di odome sertirem kenamo musika drakwam ela ngani ata ala me rablur bela mu you know sera uktongo dur trigale seli dra Korea tiga olgi tange sogi dra ase musu koma mersel tora world expo makase ego musu koma mutege dra ase ngra mosperi molger das kogi matamla madura minister metul ma obiang lo ase madahale gi mua jeju le gong de inu turuya resurrect tra korean ma ngidil skogi ngidi molger dra okya kama ma amal abular adar bela de okya gar gidre la mu dire kan malu ila isa eli no se kamo dora ambassador australia ngaria program lo ruri torto bodra RFP lo sigra okskogin molta gar okya australia merbela misal ungu sel RFP lo tabdi to masa air Fiji air Nugini air Solomon Islands and Qantas ngidil skogi idil bolu kusel open sel magitra Australia awul close to trend a Fiji real time am la reach 80% tra touristry wa French Polynesia am la kra 2019 a Europe no Maldives am la kra igel this year tourist leng Europeans maradram rigen maradar Australia tigam la open blue rim to travel digida unfortunately magit digida Asia mo wal trip miyogin kada manasmel you know wismuge trial الهلب هيجي open كده ادري غلا الويجن كده نلتقط سيل economic advisory group سي مدير سيل ساينر سيل compact after a compact review at 2009 a presidential review ترى عملا 2010 ترى عملا سيل economic advisory group بالجراد establishing I think سيل mentality asetya tialsung moril group etrigamo buli sergido o mesergido asem magara ndi maybe se awur ndim la kada magatti di different folks for different strokes oy di kida ukle o segedani ase tia close to trel toy ile kida ospera semo na togora economic se me help rid mun kada normally awrio ya self first el parte kida la point ra mun longol tangate angel ambassador kida ngara yuena ambassador sid عملوا سيل ريتش اوت المرة جيمس كالبرت جيمس كالبرت that's un غالي
adamala John Kenneth Calvert gal mral isel economist niya sera time la status negotiation serbela Ni advisor Ang bela. advisor at matur I see. persegi del time we were saying sila temela kangkang Mr. Wilter ngora adire kami advisor kami la temela kangkang I see. Menggaru bakar sila reach out Ambassador Sidel Mori eng madangali tial del will mo say I'm sure I'm willing to volunteer and help perbela menggilnge mlo se del diregal al askra economist al adra shaban Yoshino he got his PhD from John Hopkins ding makatatang ra ADB menggigi da diregal wal trigay del teru economist ableda lada appointed til wal blel ngara sider bela dingel kalbraida wal blol selectri negiral gongeni amrigel mlos el gongeni amrigel material del teru amlame including era of course a minister gidra finance a part tercer group amrigel amle appointed ar teru tamle appointed a Dr. Conan nga amle chancellor University of Hawaii economics professor at University of Hawaii diregal header cell social and science program at University of Hawaii nge ang artiang including ngel Dr. Watson Dr. Watson mling makateka time and rather cell OPIC Mr. Wilter cell OPIC cell overseas private investment elam namo DFC, Development Finance Corporation, Blue Ramrigel. Oh, mnamo DFC. So, tirigegi del Tewang, including minister, this week, selu graduate school, magid del ministry, gid amle present, agel challenges ra Blue Bella. Give them a chance in Blue Bella, letiga, gidarela am sadra kampak, dirigal, kodospera win advisor, help gid del dirigal chart tragorsel, lotea will chasing and bergid was in Grigel will as other rule. Idere kalau tin muram brigera se agi daru ram brigera da ya tial next round da discussion of muram brigel do singra awi ram brigel emma wi rigel rigel da makan mana ileng kita dekat so da ngal dal pura ram brigel so do create at ala abluat beto gal bal ngalet ngari ngal sang sela SS ngari ngal sang sela pension ngari you know ngal sang sela udira dal tiram brigel lo ngara address ay gal betul al bangalet elol mon magyayar gid mara mom sisi mang kada mla share ay gal montrire of course etega ndega ngodul wil sel bera balum mala sablu etman lo wilan din mosil tura babda matamlora skura malgayo mitana ga school you know so they can see Dr. Jenkins adik murtira se ay gal schoolam asera tana titin mera como me hago dudam Ndgal samel upgrade. Agi di change ko dengi etra ligam di tegi dragim kiel wa isen merela. Leng mal ngasong sa igel resources agi molam. Ami vice president amodara se I need 200 million rula abla police mo din tiakar kamam. Over the next 10 years. You know, it's helpful for them to tamral mesra se gida amral we're just surviving. We're not thriving. Gira dal ngara lisi rabulu ngara igel si adan brul ilsi abal wada mo pranga sulir el volunteer letige kada provide transportation magalin mangara celebrate belaw ma selo meeting din de kada do dortir they're truly volunteers so you know I really thank them I say thank you ari ser ndil sorry long ase orgit kasi kama we're an independent voice to just share but this week has been really a listening experience for them elal sinse tumnar video unfortunately Dr. Galbraida au kilutial al via the masangari toy mo that's malomais but hopefully el tobra within the next few days mo uksel mesabela but yo zoom lo mangel ngararu me zoom lo mangel but you know kada mo do la dap I see. the kada and he's doing fine man sisi abrigel and he's doing fine you know kita uklamo temela yo sangang ya Mr. Wilter oise dia oh Ya malak pora ko makait so. Mahala dia. Hale ukti da paska biskida ukura shasing rigidra o sangedra belwada ma uk ngara ula gadol dorsia ya sangan waise gidan mara olbira galulam. Kita am dengen wase geizar gida adrige mitut. So one of the things that they really say medol mol mal marem. That means executive branch mal mol mangarsel while 10% below cell level radim langni namo.
there's some things el dombral wase alakal matmokle matar basul. That's why last year the milura do gira wa textbooks ma increase au dira subsidies el mora tirgal ngalget itut ma ayer betogol initiatives but still keeping the budget within reach. Of course a challenge kita wase magara address ayer rogul yedrospe address tial concern rather blue one of the biggest challenges in Morado say in fact a report say within the past year 11% within the past year mang kita order siya wala sa mo rabia ko lalo say madalway say gung selmle urdaso o say tial minimum wage sila temela present ramosaw multo dia la minimum wage was able 50 cents 25 cents every year to make 850 by 2028. El alcils egida ngara year 6. Rumo dur tirak karsel 25 cents el alcils en $5 a year el minimum wage. Kidam de there's never money, there's degal sebel di nga kumra say sometimes we just have to prioritize rulely. Mung gadrele ayo sanga nga say ding giredro tobo daw el make sure executive branch amawa legislative branch amawa judiciary judiciary really astadir tir e nga sa ududira adrir olbil amil sal wase namas ara la dronok motonga sa ududira staffer din degal trigal adro olbi amin trigal senators ma congratulated til mil sase e kwase di executive branch ma state aga tigi to ara adro ori mun klolo bra godol yet til wase namo time lu nasa executive branch state governments egam tiamna allocate awdo wase dagat makli egamia obakli si el direct raise ra minimum wage that's in your house masegida hopefully sel brews tel nasa klela ra dong gida la mail bertial dol mlamle clear gida me propose sel undas wase 75 cents ra hour $6 ra day sila sel mara 1 gallon lulu $1,560 a year. Seguida proposal hacia even man exchange miguel el mutel lo sikro le mruri. Di gida de stop lo siga ves el tealera y el uxia del mrul. One of the things in the initiative gida tel nombre raga was ultira crescel uklo de sura other house was a game dome ser tiap to romier. Is there a way si adruk mala ga spare tel resource gida help para other blue. Gada not magi asi oi ngari away. Instead del día que hindi nga raw $2. No se doon el 2.6 million a year for the next 3 years. Masela 800,000 at tiraw ng mga state and help per tira again. Lureri lagi do ko kuspa again te kira government rin. Sera this past year at tara memory negotiation lo bangela blue ram rin at trigal adra tayo am not makarogo ase gira del mga do ram rin tertuna treaty namo de katsel di 20 million. Gira mo 60 million. Batia memory na negotiation ni mandiri at sira tangar belaw. Minister gidra Victor ma ay taro me walk out meeting ng ginablo bigyan ma. Memory no de melo siya ngara gisen mo walk out meeting. Dia sel blow ngiri at the end of July am regular announce sa kung era 60 million. Munguk tira help per gidra that means next year we get an additional 3 million and meso bakli. And those ay gelu kirel sa do sigel teal el help rabluan mong sisi mang active nila say marila dan okre lang we're trying all the different ways to help. One of the things of course atora dengi diga diri kami start el busing system di mo ka oceans conference kasi ay galbas el di parang bedanga el help rarada lang diri kal marila mo ro kira ka long mo ro every day kadi me uro ro kam dia au dudam no maralo. What are ways that we can help rarada continue lorore tekera na clear mo nakamal to kaso kan mulukay kam dingi kita bol mereka 1 hour di ko do man akti morti ay mlamo 20 minutes ko do ak podelo aseng to kagir oi dia kamal sulang presidente awere ko gera ang goramo mga sakasa alu excel introduce ro ayaw letara mondel all these years a brain drain. I see. Congratulate ka ora
sila 1994, sel sermonin melangira kuranda. Amle opener sel gate. Ako madangal tiriya damal madalang kara albora kwam di mlakal open akwam. Girem lo I-20 kira kwame. Nala ko boras to send you back. Sige din isip na bleda opener ngi ma lebih nata mak mo question wasi. Siyang mleungi rigi de bleda opener ngi. Misal return awang gay gidel. Maybe once every year yung may imo. Look 10 years back, akampesable. Mangiramle. They can make a dent. Congratulate ka, welcome ka. You know, and there's a couple more. Big share. Ngaringgil nga ra, lamugil ang minister at matur. Why say? Ngali kaya rela, Raymond August. Why say? Oy. Ma-PSL Director Tax. Ma-PSL Director Tax. Todra School everything. Ma-PSL Director Curriculum and Instruction AIDA. Ako mdas yung sige kita encourage him. Let's element to a fresh idea. Ako complainer was ngaram kira paradise tira page mara. Why say? I'll return one clone one ngaria de lim mak club gol mak congratulate ka. Hindi ko mdas nila ruba ka takot ma other si yung mori. Yang ko mal interesting ato rin sa Maso mangaria ko na so subject. Yang nga presidenta uungot ato ka. Yung modara minister kara at matur. Nga policy. Misa ka logel wasi. Selmo mesri kidrela. Tial administration ka omgo malil tara amura priority number 1 raigal mondar given nga. Ana de rosun togora igana min togora aklo ba kaigal problem togora agampak ng tora to soldaw nga sel momdas yung gotel nga babal priority. Okay, anak kota tagarak klopak. Sigara klopak al misakadari. Diyak. Makmititin mo ito misakadari. Diyak, timil sky gay gidil gudangel problem do sadra every day. Leng dire nga niya problem ra do swedel girela state government versus national government. May say matuara senkyole. Agumes ra senkyol belaw. Majority ra adal nga register del voter ay let's say nga luwing nga along. Less than 50% amo senkyo. Nga ko nga evaluate niya o doswe kasi mula amla mo dekal interested ra government. Amla mo dekal gelo sentang ase. Edo ngo dur tito se ere ko muk ngarngi mo sa odor ngi kama kalembyak. Gira madngelo sa basic concept ra democracy senkyo. You get there by vote. I say? Makugel lo say. Agugel nga say ngara omnil tira gigidel botol black pass el priority tira administration as president whips. Say gida ko. Well, you know, nakamal di mo na priority. Tara. Magara mo ngilak lang arti. On dia kak mulga program. Ara utro. So agada gida, you know, there's been a lot of changes at our education. Ilagabang moral wasya. There's nothing more important than developing a human resource. We got best education system. Other Ministry of Education. I know Dr. Jenkins says, best program. We have to adapt. We have to try and that's not going to bring new results. So, education, healthcare, same thing. We've reorganized the follower cell, the sola Dr. Quartel was a Namogi directly seluk Tora Omgar, Maselo Tora Sabaklela. Already that's in progress. Dosiga Roguldo Mangal Help Hospital Mum CC. Lengira del Mugasadar Tial more of Island. Kadungura Adal Okla. Kadomra was a hotel impact rather than Okla. Economic. Kada more I get kurabal say there was a first Narigel tell economic kita Tora tourism. Narigel say then Lom Gorokra Tora tourism. Lak Nigel Dim Langari, Tosika best. That's why we're, you know, Madura Australia and Madura Singapore. We're trying to get the flights going with Singapore. Actually, October, Akmura Singapore next week. Mura Shaban, Momesa Prime Minister Shaban. Uk Murgolo say. Kami daw siya kaya rogul tealera askogi ma tourist na siya balmi.
ngaray gel siya makal muru. So economy di part trata klelse wasing gira diversified tel economy. Tel diversification kadome sa esel tel ra rule. Gitu omral wasa financial industry digital industry cloth al ngari. Gudol mo ser to digital residency. Dekal salmare dandi at least tem namanya 1,500 register. 1,550,000 dimla kara before. Mo pes rudo mla amul. In fact, trigger two most famous al-adal ratora yagid toy a CZ. Geladra Binance. Amla merbela. A Vitalik ngelu ulmur tial Ethereum. Adigo kuno do 2 days ago. Tral invite rin merbela. Ilgada we want them el mesa wasing rasil me creative ideas o spare belal and maybe a home for the digital nomads. So we've got to look at diversification. Say a cloud tutelal. Di tara dire kalau cloud tutelal, of course tiar compact rin. Di kita gira mo do rambrigel so alastel lomrole del mora blue rambrigel asera me. Sera do bonge mal bemula da mgila blue rambrigel ka do lingi tertilo ase. Kita ngare al bangla de tiar govida was not planned for. Emla malsidra marklo. We need help gira sel plans. So ngari sel el Defense Appropriation Act na todo ngari 20 million el help gira teluk igara government madire kanom so del hospital ma cyber security. Dire kan ngari arte del senator sali milu semno ase siga 90 million mistri. So amra outside rakampak. Igidam lamura aldadura compact selmle hotel le dilura adram rigel girela ase tial milur belar bebula tebel atagim gengeri tiang ombos kamam agim ral duluri ongeru ingel adal el blam tetki malum ngura artial toy adia loba arangale la bluram rigel modadu kama soma ad selo modadu ngoba ngare la bluram rigel mangari ambassador yun bela pointri nge directly special envoy on compact negotiations ngara White House. So selu ria ramraen and that's why I tell economic advisory group paklo to tell. En kada mo rebula tebla seguida al banglet. These are the challenges. How do we magrado will rorar tial bil singet malagal magoy el will omrolen maran morsel de boring. Mong sem da sem priority rogo makturo rogo rasem ta. Hale gulugoy. Kamal na gumna so kamna ensera question na envivia kam salmo blagatak mangale agu ko ng sigarga class begal hel akwa sa igel blavasa amal ditora udo da ulen envia kan sabel muru ngai sei masai gida kam ne bigula question na kasi ai ka mal betol problem aro will ka balmen tadvi betoka problem en ving girel ngania priority gol wase ngara agire de ruliang mo sabe la igel bebi ratoy magumda so en suero ga igal namin victim duni malik kali malo si jol da suet ving viaga bob gatak makpase gire del mom dengei el wase seldo dura campak soldau toda ruba toda school toda health en igal nami ulen mo sabe la igel Why say kita gulgor. Dia malungila question ra ka nga ka question ra. Akri ng sawara sim Sky News bel interview ra ma New Zealand reporter bel interview. Tul macloud interview ra ablek pura Facebook MS. Okay. Man silis rap tulo ra agota statement ra dito sa kuna man sidel mera ula dingat. If I'm correct me also makmasa. Number 2 kasi kamadi asa amin independent. We're too small. We're too small. Okay. Masira 1994 merela. Aigal lunde swim maro gulta koy. At 2044 kadam na achieve sel goal git omom daso. Well, maybe selda economically. Yeah. Selul the sweater independence was modern dola ngesura blue ramriga. Modern dola ngesura shaba. Ya ndak ngarti lang ako kasi am leung de sweda kasi kadangua sid mani gid lo yara. Abang gid overall mi tu ge every by year 2044 sem na mo sa sid mani gid and then gid
kada mo dia kada lingit kada mo mangarger. Basically sige na korato. Ngaraw do siya migil talo marol letra last 30 years. Dia kung da suen selul de suedo lo hace digi del mangarger mo dia dos pe ang idin eso. Kung da suen dia ulul de suedo. E gira el waise. Abai question o hace. Tian eso el dolari. Ngeso. Dia. Dia kan ngeso. Nga ko mesing lo hace. Ngarian ngu mungkin ngari dolari. Exactly. Kapa kai ngasion mo ngemi. Mang kada mal tial liliak kargit tial balwad ma location ri ngari value ri. Mengiri dan mamudu el optimize sel value. Whether ang igel dos peri ut men ngarablu dos peri ngkagang odang alme ngarai igel se adal mrur al sel and make sure other bela ngu akot chlor al sel to. Ngara to ko su speri ngira ngara mulo se bela Rolex ko trani Timex. Ngira dan mo male ane uchirgi. Mado do dur amrigel gira to kara compact kada mo male ane uchirgi da oringe mo dur amlo amrigel gira. Al to kara tourist kada mo me ase tial balwa da ko club al blur al sab lulat al me ngira lungila urere na do lor. Ngira lungila ududil atter adran akri. Ngira da kira balwa de pro da balwa de. So adora el budo 24 44 ese agu mesri. Kodo mesra balwa da gidra adra bela keri e wira al kira balwa arwa oya الماتريال بتوعنا كده عمل الموت المرا ابلور بيلاو كده امرجير تكيرا فاميلي كده achieving the Palawan dream كده that's what I say انا قبل سنه سبه Okay. Mela. لان كده why can't we be like Singapore? We can. Last 30 years akti ngara ngara sila tulu ko record diri. After 26, 27, 28 years kada mas tatul di omal sa kita imol bulu. Mang sa statement nga mamleb no dia katop drat tulok. Kadam laman si del mora ulgom kadam mora bang dia ka bang kan mutul ko ngergit. Le kada nged ma balset akayutit aratenjo. Why did we went there? Edim na kada utilize it most out there. Well, you know, I think bela gida got them responsible. Gida am na savings sergit before I hit the COVID. The COVID is something that impacted everybody. So, American sell a lot of $3.5 trillion sergila to COVID. The tour to the blans. Dimlan. There's a tax malunas blans. So, ngania tablol to all gira dromes. Ngara igel ungil blans el gira del uk. Sometimes and they have choice sergit. Gira the only because we have to keep things going. Hopefully, when things recover, we get back on track. So, understand that more what sell el dak tomorrow with sebakring or other abulu. If we get the right economic policies in place, I say, mesagel besel tealerat tealerag izay. Mutu smisi tel tokora tourism. Ikida mal omra lo say within the next few years, hopefully, Four Seasons amador, sell ngara quarry ngamla amador. And a few other projects, el mutul spisi itel tokora tourism, bring us to sell high-end el gida umrani. With a combination of those, el tokora tourism, the CCE, el motrigibel stable, el gida me hace, el altama gumes asti Steph Curry, el milera Fiji. Le ngari amringan al villa, ungila, ayegi da gida create ma blada le triga COVID, no COVID, triga di travel na triga la baudo. Gida gida attractor segi den magit. Ngira mo to private jet mek mera dara askogi. You know, last week at the other SK group, get vice chairman of SK group. SK just happens to be the largest, second largest company in Korea. Samsung and TIL. Hamda actually gigare. Tiga other telecom, petroleum, all kinds of things. Diesel latest tiga other mru legale chip maker. They invested 22 billion in the US and another 22 billion. Sera como diría las tuyas casi, mira el libro adra Corea, molte las cogira ablumam. Sera la orale, la casi you need to see palabra en cada digiler de manera next day. Magina se ascogia global, te yin artiel scogia il dimlo, mlio krablilio eme. Angadi mas anu tiallo se tiamra club gol blue. Ndiako do sengara mar turista mara kwam. Tial blue me amra nu blue. We gotta develop the tourism. Mumla sender email me la se I'm helping you. A member aboard a chairman Korean Airlines, I want to make sure they start flying. You know, that's what we need to be able to do. We need to
let people understand the potential of Belao. I said, I'm going to get Bangalore PPR. That's where they stay. That's what they see. So Okay. we've got to work in that direction. Malungila, on the swim, manghalilik, kung alda do ulmutun medyo. Okay. Ngania si report tilo dra tigel tagalit sa economist netian mem subra agar ngel bela tigel graduate students netian mem subra agar ngel bela mangrang edilula si kita dia kasal ngario di ngari imo na toil dilli if I will me mal old school isel tara ko tel bring ra blur bela kadak mal mo ngil to di selvel statel mo fill a form e bol investor Nakabalmente vela tadragar til further down the line mo o misindra adam interested aditial delay ngaro de siya migil sige. No, I agree with you. Lo say next look the lorry FIB EQPB labor No. pura minister petulo say ngira del sel submit application and a labor permit ngira tal sil se mangay ngaram komruri mo complicated the process. Yeah, I get it and charge more. Arada willing to pay more for it. Am I get udo del me really education, ma training and mom CC. So we get them ticket to ma to QPV raise the cost of the permit hindi mre del to. Hindi kal girela investor me for example what 4 seasons. Eh korap na mo 5 years. Actually ngero baka 7 years. Sira Kadam lo espera ka mandil overturn ra ka men. And you know it's hindi kal girela why sa process. Hindi, you know, what's interesting, game na natin legal meeting emla ramdala PPR makmadura masri ulgera question mena. How many years to build PPR? Kasi 18 months. Need 20 years to get the permit. You know, I wanted to be honest with them. El mom I say these are the challenges that we have. We have to work with you and ebon mo kloro mi lakam give up rabno mam. Akpi create tire tigam mo kaya create teru lobekel. Tumol mo loser cell الانسبريشن التيم مثلا willingness التيم واسع جيمل ساق تبغى البلاو we see the potential how said ya kadil was of 4 season it's been that practice ever since why see kida ako til tagal adal interested because ra do process ra government target so we've got to be more efficient and then you know one of the things the passer alla algira it's been sitting around for a long time a corporate registry app so finally kadam la passer is recommendation at ADB. However, Marisel was so how do we digitize that? So see our next phase. But I get a part of streamline our process or the overall amolori amrar toy. Alsuma investor amanuot I get the receiver e mora tar oblil. Oje? More sell beot mung ayalo dura they sorry invest sorry they invested your mess was saying atarak club say gira mal gamit da adal sacrifice el wise gida say reality the kira sen sulang and bring it up so we need to and one of the things I think that we're going to ask our friends at economic advisory group look help us on atila gida toy in fact I shared with them this morning a report to clearly 1992 as part of the graduate school naga ma classmate na UCLA kalvel toy I say begin presenting him all be result time foreign investment, minimum wage, and foreign labor. Take the same problems and better answers. So we need reform, and I know back in '92 I gave them a reform recommend them FIB. So there are questions. There's definitely rooms for improvement. We need to work with them, and hopefully, you know, I give them a all be really. Tulu ay sirtil wasa mama we want to be an objective voice the email expert wasa mutia digi de oli sir mena se gagi da wilul daso gum sumo kritian gum change tian e tigi da sel help presmisia a gaizara blum why say gira presmisia ora sel agora sir kami ko ate medro okay ela gi miskate me dia male gulgoi tia girel mo kamatal to ala dia ga president ngaga sel gumoda durgao en sogan ngana igel maklor toil policy avite la gira al minister gao lo raige suguma ila al molgoya oblam durtir en tira giri lo raige len igel lo goya ayola dire mal canson ngile kamama ngagaw lo ngaseo adra ngalumlungul melara
audodra e vivir momrula seres. Le gultirak la igel guktingela a minister gara a Victor. Mai sei maknaruli sig organization ekmulmo takmula setia ospera loel momruli. E ospera fil $250. E gumya giriul morgere. Makabalmenta da kalong septigal masmang. Agi mongoy tra $5,000 mo marasel $10,000 to. Makmano langit mamdura a minister karang ngiray lo setia giredo lo meser ngit to ele. Araba sa gilot gibawal mo da sorin al murula. Makam le mesra state visit to sa gimoralo. Dia kak mlarangin dimlakal subject. So atara gi offering service a vice president tangaria adult helper adult set up a corporation because what they need is to set up a entity several their corporate charter $250. Hindi ka standard form ka di filleri un mong hindi ka lagyan spend $5,000. Hal Google. Tila ang ngaringil form. Yatang Engarama ngel adara AVB da kal dulo asin mas ko moruliat charter mun me. Bol approve niya AG lang ang gibs me. Oh, hindi ka siya requiring. You need to set up an NGO Mo da kalo karang me ngasel 215 firang arang. Tuberul niya ada kabalmen. License. Halle nga Mo ti subject to. tara karigan agumda segal agrilo asya igan toga igan nami giredan beruri. Aktire gal umda sura tara togo lo ase sel togo compact. En molgorngi amal bader nga kartiagi bertoy. Togo igan nami. Sera ikan molgo amal klamaral togo lo ase talamal namo 25 years e dira na orang. Masera temera Johnson nga ka gukul bengel gimle decide lo ase dalia se gido section national agreement. Tiala economic advice. Muay se magililial tegi molgoring in 2+1 el boda elected. E aklu torong siya mga sangwa siya gimla repeal serulil mo perpetual nga makwasin perpetual akas kalel. Ela adbonge agum na sa malbetal do gudit multik masay gagida blada ngay ngara babier edil ka kamrul bamrul ay ka ngupudo rura besal agreement lenda ka bulgura do dia besal agreement ela ka multia khul legi da dir ka tal da fela igel sorry tirgil dimler tal loger da ureda da dongro da ngara agreement ai se vitira na fela igel girir muru ngirel malbetal do di minister ka ngira abla kung uduni yung aseka man samel di mo igel gal giremen mulkoy aku tirak ra constitution lo ase ngire de logera lag do ngir mura kabel mentri seigida tara puidul gorni ale klutu dulia tange boklu le gumda siang ateme la dirga kabol 10 minutes Ya mede la tol temem. ko dia kat mutel tara soal melgorni atiagi del toe president akpagit lo ase kid gale bla ngaria bla tameli la constitution lagi ako adi duli se gidele aul makmal gor se kidam la ongerul kang mai se agumda sem 15 years en ya mo gidel mora adal mora para ba igal mora la Amendment. Amendment. Amendment clause. dia se o gera adul asem omomda sem na mo ngidlu tel visit ni Question. sem na mo temel dirga 2018 let tiagila agumda se Mo another 15 years. ula guger tiang Gilmore almen. aula guger tiang presidente ngarinya igel togoil gumda se ngara constitution ya gumda se kadam lamo o kara baili atogora kloba mga silsil constitution matogora igal togora soldado mga alsil mendia gudngel na sa igel lulab el mertial test lo mosa aigal ospe aigal dron mga al test el mertial recently aige takmula sem blangal viaga igel nuclear hedel ngari oy vigu gernilo ase aige galel temelia constitution le amendment dilila compact gimla ala ge dilulu ase como sabiul mesois baltia tuam dara transit mai sei len
Mas spesifik lo ase ak mlong musal amendment tra Patrick terlel me mak mlong yun. Muase girel tial amendment tel man vimora imol document tel tiagil kampak agreement. Evial applicable mora gukmod program albi. Eviregal intent ternya ase to protect tergiving gat alarmi. Visel gumes tial omrul ngarngi. Galek alwi makorek tangal nga diodang sa news may gelmtung. Press conference. Tel gumes ringia dia kal protect tergi. Mlabi tokl gumda seglam la mo protect tabe dirablu. Ngawai nga kalwi lesel gumes e gal practice adia kal practice tirga dia kal lomo sergi legi dia ngal dorunin mablulat. Tirgal tablol bulul ka kawad diwar ada syabal metir rabol ka. Eka mendengil sel bornyo oyerul makamad. Adia ka el hindi ka mamaili sildim lagi mo nangil mumoni ang ana magilim lo ulo na agil hinambara honto at least go ganil spedido lo ase ngaringa potential do the prepare givel ngaringa program marada la gurang salade tidira madak malgol ase tiang ngarang morulil me madire dal ulmak mul nagalibra lo itia constitution gi Nviakal kau, presidente mengasa altoba, yakil ngsi lu ase, mle invite, lil asia lerel invite soldau. Mesel dum invite sebiru lia beiser tiang, sinda kale ka bandinge timul mulko imga mulko lembro trak bandinge. Dia dah orang kami na borsel, el hotel, gire lagi rule moes. Humra lo hace constitution lagi tam sada tokora nuclear. Ayel ulmo es el rebelao ayel Howitzer, misal imo ayel Patriot missiles. Ayel degal even my life men degal nuclear. Len ayel mokte kaniya bay al sumanga nuclear meral me ding arse mungiru al beri. Segi den visel nga madal sel momur se agumda sen soadel momel mase sen nga ang visel el missile el mo. Visel missile degal nuclear. Di mo interceptor sel, yang mo ko di resem degal. Magahal gugil. Maria malungil ger, seragi mara Senate. Ya gera wase. Tila ka di kom di mal aril mertia mo kom demonstrate ri un mara. Ya me egal el duba ki magara. Segida. Gira el station or belau tial. Ma segida gulu. Ay kita partra protection or tial. Bulu ay kita gira dala du. Esang omgoy ge gidel to am du lo egal mo lo mara boy. En mo magasange. Dia kau sih, mar kau yang lo panggil. Mengungi, saya udah kata. Boleh pakai media. Le lo kor ngi le lasel to lo kora oya mul kora oya ngirai ma ministera atin negotiator sengare gel to el jakal giriul madri. Tilal to ka jakal bes. Sel ngari ana ka munam letal dul wai sei. Tiga ukara negotiation. Biul pri dimla to le adal be. Awul manglo 7 times lo apo. Ngilul martir ngi mumlo dia. You know, di belakang tak lo mau datang beli. Mai si. Murti lo ase. Kamam. Atara ule mlo ewi del time lagi molar tiar kampak. Nep to kaul. One to kora nuclear. Mai si. Kita ambang liang werun makamam. Mai si. Misal blo sih seperti. Kita nam dak tel mutil mo sois. Mai si. Ogeru no son sa udo daral se. Ayay amne makloli shul ble. Ndi ndo de kachoy sergi tum agilu. Mai si. Begitu kita tuh kayak saya lah, saya makan sisi makan ada lilin mau ngin, mau kami ada orang berikutnya mau ngin dikit, kita mal understand sel siapa kerana ngarap belum, di kita kampak terkita ala orang berikut already email, mesti invitation lah, present dengan masalah email lili malah mesti ada email, letih already kita langun mesti ada saya kampak, jadi kita aku tahu sih, akhirnya del mentaklilet sel lemeltin email. Actually 60 days and in lima sen top the girim scam tialut magi gimru regale to special was at the protector here dia point terga ko to cloud tiran the protector tir dia kalsal di protector here di tira mal sori ro basel bail mas agi protector kami kita dia enemy here mai sei tira mlaruli de more enemy mau le se do so to ora kampak ngiren ngarian no se ori dia kan akmurti lo ase aklangar belau tadi kira di wakwam mas Hawaii mlamo ais girer mlamo ais girer mo ise legi na mlamo target Sera 2010 ngasih negotiation
nga ka-feel was 1994 government ng Amerika ratasan na deal, they left us behind. In 1994, ito timil sa ingirawan na deal, and then they left us behind. Sina, ruli ata tatry na include the Pacific Rogin was a tiablo ma'am. But the jump in. La question na ako kasi. Siya hindi tara leverage ka negotiation na kampakta to get more money. Hindi ka, Amerika lagi rin already matingin. Kita di pala katakla. Alsuma, ablo asong nga, yung muna takal na imor obli. Why said exactly. Oh, malaka laro mirata Amerika la suma rata ukna mo website mo imor omran. Mung you know, kita tigas alit, mung kita di pala katakla ado dulo matril wase. Take care kamam, matakain nga take care of each other. Man berat yan po kasi agul mesa program 60 minutes sa Australia. Agul mesa. Tumalgor ay gel balloon lagi in ang mura asina. Elwase aul magimlong. Another American approach tira aldul America mama away aldul wase you need us, we don't need you. Same approach. You need us more than we need you. Emergong edalo de elwase aldra sina nga ka ibana alo ay sel kita patuludo di dial so al masina. Ak mongul sel human rights alto. Len iban abululad mang diakal sorry mo sel say kita. Letir ka mustira udo durulla kojo to magalan turulla helder til mo hospital ngara. And the agreement ta sel suman diako pay it's ours. We own it. Mang di diak mo ngem la mo. Makman tigal body say makwa yung. Era service willing nga Kausischakl August. Ngaraw do swimmer open ako. Ang aramo mo open economy kita ma mainland China. Kasi na kanti. Siya mo ito ko. O hindi kita mnital de stobras ko gim wado ko ram lestobri, wado ko ram lestobri. Ela nga sel time Sel mo sa dagal ko gi Korea ma Taiwan magir. Asinan di kasi eso se. Kora kita tiagi del tangan. Sel time el betokas ko gi magargira da ablur belang. Amle concept sel time nga unumrar set to wase. Tiawil to kon meri. Di kita man kasado la ralche. Gira del most smart tel to magarado ng aklo no do. La la black proposal mo or sel time. El mo auction off I get charter flight. Why say? Because I remember that. Hindi my first reading ang math. But anyway, lang kita del optimizer tel. Wase magaramo klo mera sangalet, mamera blur bela he brother bela. Saya abay gira del lo mesering. Mung higal patokal gagarusel bulu. El interested ra blur bela. Atora tourism. Agira del make sure open rogun mortit. Hindi ka mo manage. Kadawa for example, man atol gible mga do na tial economic advisor sigara to tato kasi for example, Oro State. Hindi ka gira na 900 ra mo ra jellyfish laygara. New Year, Chinese New Year. Gira del momento control mo alsum statra ita 2000 100 hindi ka din pala persemel suaro oras ti alda kama ay kita kada momento manager ti ma experience ra adal merbela al high end and feeling ay kita kada momento manager ti experience kasi kita so kita ora mo kaya state government kita mo besa sel how do we optimize the use of resources whether in fishing, whether in tourist, whatever we're doing, we gotta make use of it the right way. Nga report ra early 2000 ra tourism rebelaw. Ada siya bala really. Tiyan oiska. Was every $1 and 13 cents out of the other belaw 87 cents out of the other American. Ako se dire ka ni part ra kasi ngram ka malus ngara lusing yan. Di ala tigda last question ra. Where are boring kay. Sel overtell budget ra blue belaw. Hindi ka include nga federal grants, stimulus, other assistance ra, other belaw, majority ra di ka laro ra government, di ka laro ra budget. Omda sulwasing malungsong sa udodon mo hospital, malungsong sa udodon mo school. Hindi ka laro ng lisel, lontira school, direct link, assistant ra. Ay keng magarang isois ra budget. Land item. Ngaria suba magimurur ngil kukti mam adra TMC magimlongo report ra Samoa ngoi se sigura budget standard ra Samoa
ay tamay sa igel rogul assistant rangot blul mema arbulo amo madangi leng I'm saying that tiagida Well, we have them in our audit report. on the agul gon yung mona budget mang kada mo tomes niya rogul atin I'm saying this because of this ka ela kana mo adra government kana mo understand sel middle of September ito está close all although there are other federal grants dito sa igabol in the fiscal year The next year, bukasay ngwal nga niya teraka kasi del partras government tergit lesar adra bulu leng publicly ko kasi abela abul mal dia ngaran ngi itir ge gidel adel enjoy sig del partra igang o labam na government moral tan clear yo mura hotel yo meeting ra hotel there's two different lifestyle rablu bela sel give observe rin nga sig del part kang kula di otyo do siya gidel sel bon gida. Well, pwede ba issue na WIOA? Ang yung mga blog ngerti kasi mo di mutial mo do me bingi radyo ngalim. Hindi ako ludo Gel grantol miskit ang regel rules and miskit kasi igita mo tirak la ira si lo spell rule. Unfortunately, agel federal grant apato ko raw do ngariya agel to ram eating. Gel mo idra gel musuba ngara manal betul agel activity mura hotel. Di kau benda sa positive side. Because of that, seral ngari COVID, agel hotel adi mga lakal ngari activity. So what's most important is that se uktara si sebelela hangya sunmera blur bela. Yeah, mada ko mahal. Let's use them and let's use all of it. Let's not amdak interrupt raw. Oh. Hindi sige da ka-cancel na. Oh. Hindi ka rin madangli. Okay. Lesson over a budget, hindi two sentence. Go on. Luwas siya igil grant nilay o mahuspe according to the request. Oh. Cancel na ako kasi. Again, di kasi attach sa tial budget, mo ka pira budget, mo dangil kasi. Teludo tam lo hospital, tela NCD, tela education, tela can that be that? Neng gudol tira kertir. I see. Hindi sel sukum di ako dangay. In create Well, so depend. Tiang audit report. I see. Oh, yeah. Physical year, Mrigel, ma physical year gid matemil pasagal grants. Degal sometimes they can match up. Let the passer grant. I mean, the passer budget 13 momrek, and then gid a lot of them are competitive. Mangira man apply, mangira time at the moment award the tial grant. Embro mga ang start ra July and next 3 years or next 5 years. Mang sabihin, di mo require abto ka lang uk murur tilaluryo. So right now we're doing it in the audit report. Masiyaw mo audit report o mesay. But we gotta work toward the federal government system at level. Yeah, and maybe as one of the things in black brother Ali, kadamla modernize cell computer system finance and most system ramrigel. Los pairing up to state governments. I think as we use IT and we get better at it, get the report and get them quicker and sooner. Hopefully, more tilay mo. Ano mo ni understanding na? I think mereka siya kuting kamam. Oh, I see. Sige mo gira mo understanding siya. Alam mo, understanding and only thing I can say right now, at least they're in the audit reports, but di ka lang artiya Minister of Finance, makmo nga request them sa kasi kamo meso sa 10 el toy. Do you have the resources, manpower, and do that reporting? And for example, al sumo sa budget say midra ire, kamo mru rap to supplemental or to all the time. Sige da. Tomorrow your. Oh, yeah. So sell blanket, and maybe we don't need to do supplemental every few months. Akora, away, gagita ka daw mo help para. Elak mas kalas to yung lakaw lang mo ela. Biya ko. Edel bung urgit 15 minutes sa president. Nga biya ko para federal. Biya hale bulgol wasi ngara ulak kwai. Ay gal bla mo maregal lui mei mo ko derra. Egi vet kya golai kalka. Bai mla a brainwash rigid mga na mo dependent taram. Yeah, all kita mo independent. May mal kakarosa to. Aulak mal ko policy question ni president tulas. Ngara sel gire del morgi.
Len kadam na mo niya conflict tergido sen samaman morsei en di omrelena dagal morsei o mingel audo de dagal losi le federal gran ta ulo kosin dagal aigel lolgo yo era dirigal lugumda sen ngungil borengi prevent a duplication le la gurben sara doctor quartel chairman ra a senate talhel en kandak tra hearing lo banti asa kol omes ngani over 1 million ludo ran terdiga amoy aigang makarak. Ito sa India, kailangan niya po niya igimka. Lengan niya duplication. Ilang budget nga general fund del bomb approve ringi. Ala asing 11 million na mga hospital. Hindi in actually, although the available mortality is way more 20 than million. Say, mga niya duplication. Hindi niya manager hospital, minister, mong niya luwasay. Telal ada gidil bol fanda federal grant tumor ngilen kadumalay ludo emergong momade la igel sub el mora maintenance hospital gu kid orto esel nur mumlamo dia ka udo men dia kal manal dia manita bingel that's my Okay. Dia, presidente. mumlamo dia ka question na Ako das witya. Kamarules ke jur ka ra ikan bade el de ra kau. Motiv mo ko Meng dia ako das kita creator mal relaxing el dadu. Ya ako das other bela gidil understand the program kau. De sometimes sing alak understand kau tom das wasin dia ngaran morur. Mengaria baby ra to makmal invite kau cellphone ready. Kita tiyan lang ayaw may kamama di open. Ang ako class ngidil time el dili lagi open el gidil. Sulang. Akbari nga sule mertial ko talsika ngargi de tang ngari nga dingil swir maltan dia kam di sel mla open na dialog ako to club gulto ko mera. Sabihin mal vigorira. Actimis ka iga imis ka adot tirak lang ako 15 minutes. Nyan 10 seconds kagari. Tiang a political question. Naninge imara kari gildir kamade lendi via kabo mongir ngi akti. Ngara ulda swemel gire like our state government. Lesel gumeseng mlamo extension na a national government talhara la dia kalorula tokora iganami kigida agumda suya a priority gida iganami lel bolungila iganami ang mongila ikarogul to segida gumanani sel political question na kes ngil gadia you don't have to answer it ningora mal sakal mo ngila si kau gumda sul mutul mourana 2024 Okay. Wala ko mensaling hindi umi. First question, abay question mga trablo asi. Tadiri ka sorry na bo. Nga ready to serve. Oy. Elegul umrar sel to ko asi. Gida los pa igal talent trigid. El mashura na trablo. So, nga ready mashura boy. Di ora trablo asi to ko nga asi. Katamal mol. Why say a purpose of question na akmamudu logera question al monsel ome lek madngelo asing are interest gal monsel. We always have to be accountable. Okay. Kaman musula. That's all I have. Yes, first question amle I got state government. State government. Oy. Kala som lo rep tanga thank you. Yeah. Okay, go to the one. Kita nga mal umral wase the state governments do need to prioritize again responsibility. Mungkin tarno dole most traududira di mo itra salary. Sei. Ya dia kadil salary rawata. Mostly tial legislature ma tial di overhead. Mai sei. Tial gim silubir ngot pang makmal. Say mal statement ro. You know, ngira dal tiga atar nga legal blue, legal state government. Lesel gimo ako am namra legal state visit. Ya each state al sal kasala lari kat musada ay mel dar teltela. Mai sei. Hotel to sel listra every state ta kamangan. Oise? Let expect the national government remote No ulti. already kita na mastria 500,000 Rogo. Edir ke dimenda rogo. Sorry adorula service. Which is fine. Ding same thing. We have to be accountable. Ngira dal hotel wase mangara lura doru la yang mangara benefit rak mangara. Ngari audo dra ngaramol gut muklara elam nam dia audo dra si IP le gadim oitra a salary. Agi kita we as citizens regal tech state government should hold our leaders regal state accountable wase. Tila 500,000 ragaram nungui milo oitra kina lang. Tila 500,000 ngat pang milo oitra kina lang. Agi kita
I think those are the important questions. At the same time, I got state government amal provide raklo employment and morablu. Tora raspe aureo. So kada understand the second part. Malpertil marula ser sugu. Or do something. Ela kami mo mas drill dia kang alam. I see. So actimo closer tiagin. Seragim tial first era tial economic advisory group. Kevin O'Keefe gel ngara graduate school ulta bedia a chart. And everybody mlara ruma tigal ministries because we had to present to them. Tigal chart ulta bedi. Tiang chart nominal and real wages. Kung mo sa igel line ng ari sel line agora smi. Semran morba. Silgwa yellow. Silgwa yellow. Semran morba se line. Say nominal wage. A nominal wage is el gawa seg 250, el amna mo 350. Dice el over sel ngario. Ese es el real wage. El real wage se ngarane uchirir el alsils. Values el purchasing power. Ela Kevin akmurido ase. Al sugo mo ka firer alsils. El wase aklangar gao malu adran klema a worse than 2004. You're right. You're right. And that's why I say it's time. I know I'm painful. I say sometimes we have to make decisions. We have to invest in our people. Say al suma ada sel simi ada klele mo productive e help spesi abulu gida ko trangal tangal ele ara bagi kare ada say kada make sure ese samal mon kada make sure pension amal mon kada kitira do maya setia be bla da lom ela kada mora risele maya set prige gida bri ro ra be kalsils mensir kan tiro lo malur tiang arba badang disi gida closing statement ra ga amal bringa sulur time Biak may sen. Lagi tamo yan mutel me. May sen presidente kamal musaura mal open el meeting er gida kung dasro asin club gul mar other way out to understand er gid. Mang aktirigel mo loyat ya gida ba next da ada tu. Safety a justice ra government er gida otro question e wala ba to other way out. Mendiak porsi akti subdir ka nga kambrenga sulem. Sil o ite mem mabtokol el sugo mertiam kad ado do ulwaise kung dasar ado belawa understand ra al do ulwaise mang akbrenga sule mo lingit mak mo ngel mutro lingit sil bom de da se dim gol len ataram le mokte kang magimru rutiang ase mate mem mendital sigan mo do ado belawa ro orange that's exactly why well we yimo mre state visit waise magina mre ga dortin el belu maldi me la ira ra gotururio hato over Tuesday mo masimra malgayo godok mo de dais diga kamera mera sura adra blur belau lagi mora legal state visit teme mo kada ada du in fact agi mga ngayaure lo 4.5 hours aldo du ngwil then kam kit question and I encourage other legal state please come and join again that ada du bring sura adra media le kita mal digo mora se kami fourth branch of government mengira del kami help para accountability ma transparency ra government tergit le te government tergit rogui ma cloud to tre lagel mosa e cloud to tre la dogera gelge le help para adra bulu ma understand ra government tergit ma para libre ngasuli usir commitment tergami ma klamria ring kami lo sera ablur bela kamal masaul ya kumutul mer ngasuli men lehar oya wala akum daswang that small message Aruli tiri tokol na tokol ngal gerbela mlang madi tiri temo tingin lo segi mom gerbela so one step at a time gil mutul welcome ringi mal ngali ukswal el pabilingel gibo mo uspe ringi en free di announcement termu mga nakpel en free di moru ringi yang ako obter kamamar adet tel Kausischakl mrenga suliw agyo mral wasen selta sigang argi del kukul wangel angkal presidente gida ang nga bebir tokoy mildong amo to akari dringi maulum mangagi mutul shotar ngil wase selbom de dai se mautangan me de tiarogil ngar elel aklong yolel aklang argi dra el albor mada kawan masaul presidente congratulations sula meiga ya